NDC ni MPP beto Ghana ankama saa nwumwe enka ho de ma oman bia da stronko eye se nipa no ehu oman ne chen bibia de ma oman bia da stronko eni se eba oman na obeko am oman no eja ne political party wo country first. Donald Trump buy will say American first. Meantime, take Ghana first. Meantime, take both sides, MPP and NDC. Meantime, take so because a Ghana first. It is all about MPP first, NDC first. We no muka Ghana first in this. Mo maimun sem ehiam. Dwene ho anopa awia anadwo. Ghana ni no dwene o man no ho ana o dwene de ebekọ ne NDC ni ne MPP ho. Chen o man no. O sorry apeso o man ni di ye. But your focus is on your party. MPP and now NDC. Or maybe dwene kwan obefa so ama ne ma no esua and STEM, robot science, technology, engineering. Or maybe planning a kwan a aduane boo ebekọ fom. Or maybe planning a kwan a obefa so bie nyuma factories be ye adwuma no. Oba Ghana ha de enya bre adwene ho pa ye MPP ni NDC ehu hia no. Owia opeso online ne koso by ayesa MPP ni NDC ya the Fourth Republic yenya so mfaso bia e de mfaso ni enya mon kan kire me till time ye ya adwense de MPP ni NDC be ye discussions bia no e de mfaso pa ni enya wo man yi mu apart from ensehuna wo mu bedie e de mfaso pa ka kire me. Say MPP ni sorry a de odwene ye ono no de NDC ni e de mfaso mon kan kire me enye ntokwa enye pesemi nkuminya enye twetwe 90 osuro adwene ene ye form adwene difference o mo osuro nyansa ene wiase mu nyansa no difference wom. Timothy 3:17 na ewo ho de ye osuru nyansa ene de ye efom nyansa wiase mu nyansa obeka chompa pa mu nchiche mu nsehunu sa anyoma no ene ye wiase mu nyansa die drume bi David Boss Empire no was Psalm 12 o say ni papa asa ewo krom ha asa because one o ma kan de o man no e ka say ye wo tumi nti die na betimi ayamaye but they are name de was Psalm 12 no say rade betwa won afri wiase mu a enti se mi hu so bi e di tumi a na ne ho ye mesre ohu ommobo obi a odi tumi esisi obi no ohu ommobo chen obi a e ha na mesre. Unfortunately mabunu no Gen Z no maba no enhye da nim history wo mu nhye dan kenkan eye de ometo ye enti obe defende ebikra na wakatia less than 2000 wakatia ebikra na less than 2000 otuwo e defende wo party ohu omobo na tra social media na wa attack journalist wa attack wan. What we practice advocacy journalism and then ye practice advocacy journalism no untna faint untna defense udi uhushem eno ne ye no I say na na emotion I'm emotional because emotional na me the emotions na me the ye adwuma the passion to see Ghana moving forward untimi nka say odo Ghana na obi a udo obi on the way sitie so nya broken heart asay ne sitie sa ne tie enti me de makoma ewura Ghana mu enti ade bia emwa Ghana no me makoma be ye me ya because ye mu bi ye de ye kra abo ho abo afode ama Ghana
and it's in your qua sabe pemene. Nti enye ne na wo aban abanti yenjai. Samra ne ahode a yede ko ye se oma ye hia nsesa. Nti yensesa mu no santo kwana na ebegusu ako ene. Se ya ama na akufo ado enya hwene no. Se de be obeye oman ni ye, sa pepepe ne ebe ma John Mahama so onya hwene na ode aye adwuma yi. Obetimi a defendo party yemfa ho. Obetimi a transi didi atem enkan because nka didi atem kumi anka MPP fo ne kume. Nti enya wo time we NDC abenti na obekume. Se ye kan nsem bi epe e kire nipa nka NDC fo ne MPP fo ne di kan kumi ansa na aba be hu se na JANTUAH. But at that time na ye wo there because we NDC ni. Now we sorry no pano na king we sorry no pay FM no ni egu MPP so left and right be bia ye nneoma ba ye biem ye bo voices ye kire nneoma e koso at that time na ye NDC ni no ani age because when we say ye kanokre and no sam na NDC for ka akwedo kanokro na JANTUAH na metie na NDC for na JANTUAH na metie because of kanokre and na sesa na wo ka there be e dey na kan wo kasa dodo me kasa dodo because me kasa na me didi. Sa kasa na me kasa dodo na ma wo Ashanti region wunya asomfa so as NDC no sa kasa na me kasa dodo ama Ghana yeyi because ya bre. And I me say how many of us in the Ghana first? And I'm saying tokwa me kono say kamimi botomus anka memre. En tokwa me kono eye bottom sika ne de ebedi ama ye busuafo anya bi ne nkofo anka me ka enha me ka de ebesi bia ebe mia ya no efi se nkofo na wo kwa mom wo NDC wo mu ni me e bia wo ni mu wo be tamfo kro mfa ntimi nsori anopa na mmebu na mo dachi ne esen no wo de party akato wani because we NDC ni we NDC ni enti wo de party akata wani nanu na wo kam esu na sabi reset no nti ase ana yera John Mahama ka say reset no unti brafo reset na ase ana reset ni say enyoma tantan na e course no umeye bi reset ni say enyoma fun na e course MPP abreso ye nya complain ya ye campaign ya se ye ntu MPP no sa enyoma no umeye bi as NDC. Na nya reset ni say na no obi bomi enti ma membo no enkra sesem na no ayewa so ye bu MP enti yanso ye be bu ye macho me say wa wodi to me me ka sasem na megu so repeat obi a wodi to me esisi obi no wo ye akwada sabi sa nipa kro no wani mie ye wodi to me sisi obi a unim de wo ye onti to me ase nanka me amani MPP for the dim wo krom ha anka o masembe wasen kamanije the MPP for the year mu krom ha because of NDC nti enkofo mu target me sem NDC ni na John Mahama mam sika na me adwuma ma NDC amani amahu okrom ha because of NDC MPP for ane o ma ye mewa anka MPP for hu chiro me wasem anije but me ye Christo ni more than even a Ghanaian. And then a Christonika. Christoni odo obi born nature no. And no Nyankopon so de odi eche a principle. You can forgiveness now. Forgiveness no interest ade na anya wo ye. Nanso so wo Christoni na ko bompa na nse ya na ko ye Thanksgiving. Yera John Mahama Thanksgiving and whatever. E kire se na no obi bo wasum de anka betimi abonasum but also there be media chow media genyame na emom enye romance na ho na e kan say vengeance eradina ne tore uni ma de den na ehu pa ne say wodi ade be manyame ye ka kire MPP for minim o ma ye me nyoma me nkame so metimi akekam a nse nyoma o mu ye me no mu wo ambre chan ye mu bia ye kon ye MPP for ni bi tena se e me life atimi ekumi no na woto na wo enjoy keke enya multimedia anka ye mu bi ebi kran kame na JANTUAH ekumi MPP for nti because we were fighting for the country
Samre na NDC ni na obo nsem. Nkofo ko plan say yenti na Jant because na JANTUAH ha MPP Ashanti region. Samre no ada. Ba ye de krabo afode e ma wo se wo aban besesa ama wo aba. Aban ni sisa say bra never reset to on mine. You don't come in and repeat the nasty mistakes of MPP. What sort of thinking is that? Enti ntimi nka ho asem. Yakobu obi wa ya waso. Enti enko bu obi. How kunsin etutuo enti enko tu obi. When you don't understand the reset. Nhyira Mahama. When I meet too for. Sansem we me catch na na Akufo-Addo wentie. Oh yeah deal. But one say enyoma pa wo ye poto ho nyoma say iron rods e so te enyoma esise nyina one say agai ye kasa de we wudin ye ebo Nhyira Mahama wudin ene ebo so far as say obi ye bibia ego wudin ye bebo until reset no say wan hwe ye na won crofo ye oduadum na wo fu soldiers e kanfo na ye kanfo yes wa ye ade Nhyira Mahama wan hwe ye nyoma na wo ye no. Sa nyoma nketwa we ya na de abufuo afi abufuo ni bamu a de obeye bia ye hu biem ete se de na Akufo-Addo time esiye no me de meka because me nsuro bia Nhyira fan inti Nhyira Mahama we mia ano violence of course we mia ano because nano NDC 40 asafo agemu wo mu tetea mini abas no redeem mu tetea no mu ye dede na Akufo-Addo ku nipa 8 ete se ase de na Akufo-Addo na watachiman Akufo-Addo amia kunipa 8 de bia ena Akufo ye wudini wa kunipa 8 enso na nya Akufo-Addo na watachiman e soldiers na koho ba ye se Akufo-Addo mudi ye campaign na mo mpesa ade no enne nyame ya adoma mamom nsuma ba you are not telling us say mutimi bu obi because how akunsin there na no ye bi na nim reset denti na ya na mibusaw adenti na ya na ya manyofo ne se o mu party nko an to ma wo mo Nhyira fan. Gentina ya na hamo. The same Ghana for no mututia John Mahama no. Mututia etuma MPP no. The same Ghana for ne tutia MPP for. Enti ne Ghana ni no. Menya wa adwen se ye wo party nko because Ghana ni no ye was silent majority on kasa onya hwe ohwe wudi now the wudi nsehunu no ohwe wudi sankofo no mu hu rough yen silent majority for no wudi obetimi atena social media so didi atama ka de opese oka no problem ye wo Ghana ni na on kasa uye bibia no aye hu ontie on kasa unim se bibia ye okay de di bri MPP fo ani so no de di bri MPP fo ani so no MPP for that time ani e ka chen so mbelusu say minim de amoka na de na ye di atem and Nhyira fan for de NDC for as usual and na de ye can no man tie but time ni drew ye no omu hu ye Nhyira Mahama nkofo ndo metimi apia wo se de wo ye ni you. What is wrong is wrong. Say now complaining of electoral violence as you be you cannot say a normal say ye kobu obi and a normal president tuntimi mie wanon ka hwe. We mia wano and why din and I say okay and NDC for no and agent tokwa no moko and I wouldn't say okay. But Nhyira Mahama kai say time aban bia lusu eye from 7th of January onya swear ina na ni vote ahya asieti ye de no kra nti ye mpaya asem ba ye be kasa no kra na kyerɛw sa no kra ne say obeye ama ufu soldiers me NDC fo asesei uye bibia mu hu so ye nyame no ye be pia wa no akoto amnem na anya to amnanimu a ebe too late and MPP for kasa na JANTUAH nke etiewa na JANTUAH etiewa but that time na me kan den sam na me kan no ne yesi na JANTUAH to radio so no ye dede na otiatiem na okekam and MPP for ene omune John Mahama so reset it. Nhyira Mahama o se o reset ne nkyerɛ sɛ fa macho manfo na ye koto aba keke yes ye kobu obi ade a how a cruising okuta pepper spray na sabi pepper spray runim de ntia yekuta it's for self defense. We have even encouraged other ladies, young ladies here
omu enkrofo repu mu so munya bi enti sa pepper spray no we encourage people say a man na mo ye vulnerable no say kuta bi because obi kra betimi ache wanwumre oye bibia wayi na de gunani na mranti o mabubo obosei eye bibia o say how akumsin na wonim de enti a ye reset ye emre bi 9 people for yes ha wo ka che MPP for so mnya na wonim de John Mahama ye na wonim de John Mahama ye anam ka che MPP for say na wonim de John Mahama no wonim de enti atuti a John Mahama emre bi me ka che MPP for say MPP for emuntie Ghana for na bigger than NDC ni John Mahama. Inti Ghana for kasa na ye wadwen so obi obekasa bia ye NDC ni. Oka bibia na Nana Akufo-Addo wato ayampia atrew na ne nkrofo abedi watem. Tamre na ne ka cho se nyoma mu ye nye na enye NDC for nkwane mu Ghana for na kasa oh da bi munim de mo ka. Ye betimi aye opinion polls wa ha. Na ye wia da bi obi amfi yen. Omunim se na agro na ni edi. Yera John Mahama. Oh ya dio. Ba wan hwe ya sa nneoma nkitinkiti wei emma NDC nya akono. Wo de me se ma fu soldiers ni ndi obi atem. Ene obi a wo kasa bia ye di natem. Enkrofo a no mu kasa bebre se nneoma na Akufo-Addo nye no. Enoma sase e kasa ade we nye na jai no ni edi natem social media ni edi natem oba Facebook no edi natem oye bibi obeya wonye memfa hu de tie ne se wada de bia me kan me ka kire MP for se me ka kire mo se aban sesa me na JANTUAH me da so yem adwuma bibie nu a ebeti John Mahama enyo ne tua me ka e multimeter ne tua me ka enti meguso adidi me wa adwuma sa in the next 10 years ekomo me wo madwuma e wose me ye na we wo na aban ba na wani abre pa adwuma wo na John Mahama enyamfa wa adwuma wani abre fu soldiers ani abre nyina ye John Mahama ye frem panyifo mu mfa because ekomo di ntu o pa adwuma me mpa adwuma ye fu adwuma kra na ayire so aye be ma 700 ni 800 ni 1000 ni 2000 sa sika no mabro so enti wo na wo pa adwuma me mpa adwuma nyafa na me pa adwuma wo na wo pa adwuma as a full soldier wo na wo di ma koye Mahama is the hope me I don't need that adenti na mum yendwene Ghana ni yendwene se Ghana fo ho sa NDC fo ani age because aye obibi bado be ye na wa lose focus now focus ni nyina ye ase oni MPP fo na enya but Ghana for dos chen MPP fo Yera John Mahama so bian kanche wa me am catcher because you know what I stand for unim what I stand for senano na enya me kasa ye I am highly disappointed in you President John Dramani Mahama I am highly because enyoma bi wo ho na me pese mete me ma advocate say obe mafia MPP fo a famra kwaso ne mafia wo mu me support wo wadi sika mafia no wo ye nyoma bi enkoye mafia no legally because na Akufo-Addo nko be but say bedru ba bi na ye koto aba keke e wose ye boni abonsem trofo na wa miawa no as a president miwa wanka beka wanka wo opposition no ka be blame na Akufo-Addo so nka hwe president is being whatever you've not talked about anything I am not talking about Ministry of Information so wankasa as a president you can talk because there are a lot of things are on social media wankasa be catch yen you said you are resetting this is not the way to reset. It's a me mfa the NDC ni be dwene ho because me ma mfa MPP for ho edrume bi me catch MPP for say so wuntie mi a ha me se me nya de a multimedia for be pam me so me ko me hallelujah na me ko because be bia me ye adwuma me nya adwuma ma nipa me ye adwuma ma Nyankopon because at the end of the day Nyankopon be bu me matan according to my deeds obebusa me say na anu na JANTUAH unya Nhyira FM no die na wo de ye enya de wo de ma party ene brode boa ye den ba yire yentimi into so boa ye den nyoma bebre boa ye den sa nyoma wenye yenhye de nya Greek minister so ba be kan enso mu de ye campaign
Enyoma boa ye din no. Edomu nyoma boa na ye din no. Yen se da nya Ministry of Agriculture obeka bibia che. Eno aye national discourse yen ka ho asem. Nemo we are interested say macho man call bo how I kunsin into nani age. MP before nyentimi etu abeti a wo mu no. And also be reset it. So reset it well. And yes, and some ye can won't ase. But time I bet ase and say ye bobo abano. Me say e bia me catch them penifo ne say otamu Bible no be 1 Kings 22. De bia me kasa asem no. Me say a defo a hanan ene makaya. Me ka bi kire MPP for me ka bia kire Yera Jo Mahama. Wa said that be a Kings 1 Kings 22 never born ho bra if you say or hini Ahab yes say wo kontokwa no a D4 hanan 400 ka say anko be wini na na nyankwada na na ne yodiodium but makaya bi ka say wo kwa wo be wu o say wo ye makaya say makaya mpema asem makaya ka asem no koye okowu ye because na nyankopon be so twena so minim de ya na akonya ne wo so ba me de meka o ye ade o. But the Shasiana reset, they say Aquatia Nebano. MPP funds so I imagine so me from Metro 4. Enti, some of the Metro 4. Now if you police into me in Kasa, na ye kuya ho, near Bobby Tuo, near Wobby Sekai, because of Abatuo. Unfortunately, she woman Mkoya Sano. Men who Sami Demfi ho. Men who Abbas Nuruddin ho. Men who Jo Mahama ne mano Sharaf. Men who Jo Mahama ne ma Sharaf no men who obi a wo ho. Men who chief of staff. Me anka me papa chief of staff Julius Debra. Men who ne wo ho. Men who vice president Mami Jane. Me mami. Men who ne wo ho. Men who mpanyifo no dodo na se omugina mu ye hey choboy. Apart from Basantali. I want no ni refi no say oye YEA. Te say oye CEO na onye te say full soldier. Nemo ye so. Into a minor, ye pomo mo jine na, kofa ye bo mudin. And this is the future of the country. Yes, so be a yen odin se munuso. Yes, so be a utimika sa yan koko. Yes, so near caswa yard, dear. Yes, so be a naniso say, only the attempt, sir. Yes, so be a obetimia called gadametos. Sam entimudia munini, yes, and they are costem. And the technology near the year juma, entimudia munini. And this is for a Muslim resetino. Say ana mo be munye say anso e betwan mu say na NDC for mo mo be ya no problem but dey bia me catch you say Peter Kabibi o say mintie nyankopon na mintie nipa me ya adwuma ma nyankopon enya wo NDC no MPP because NDC no MPP mo mo aye mo de mo nto aso say ya eya mo say mo ya ade mo nto aso but o maya mu ni ete ye tena mo 8 years nkwaso mu nti we normal enye normal we expect President John Mahama to act anye bia no na nakufo ado baye no vigilante act or baneye ye hu ye anye bia no elections matter beba na wontima chomen for na betia na ye police for ni soldiers for na akwakoyo omunioma. But anya bia na do dan kwa kufado ka say sa macho sem no ompe sa wodi ayawa so boni tiri so boni tro so wodi tachima boni tiri so a adenti na eye wo say eye normal say obi aye bi entimi so menya bi because my buy na aba obra tumi ni nkutaw me de ne say ensem ne ba meka onti ase ne ochina sa voice we wobebo obekan me na wan kan me ansu a obekan me asere wan kan me amu na obekan me na wa fe wo sen oh yeah come on Nhyira 104.5 Now let me do a quick one on President Kufuor.